Adechia bia any monsem and some SC and attention TV. Yade fella o fella ebe some war our YouTube na say and some day and be fa ho. You bia e call say some no say ko heaven no say ko asase aseo ni na e ba beje akonwa na yaka ho asem midi ene akosia sparkles na busia and some no doso and some no yehwam na meka wo say university e ka obi bia say na do ye mre no aso eno nti no wa wo fa wo de mba ye no fabra na ye mfa nkoya adoye no na wo hwa ma ekunafo bi anase janka bia na mobra wa bi esere ye hye na no na nyankopon e hyira wo edo nti no obenya no e wo 0548302985 0548302985 fila o fila esini midi ene akosia sparkles ebusia mama twa me ho embra na me fa nsem no embesom Ebusia mede nsem no ebesom mode amedase se wonya bre enso ede twema me twa me ho ede ebaaye mede nsem no ebesom mode a ne ene de mama bia wakopemu e wo France ana o kire senia na waregro ede ebaaye na be obayi e kire mudi a na ende be ma na oware no no o hwa na oni bi na so mama ebre etiti ni moremu e ka se me kunu ni bi de mama ma no France pampers bi se minimum de kobon kwala na so koton de a na ono so emfa enhye dwase na odi hye dwa odi hye dwase na de na yenka ne se aware no koso na ekọ na esi enya bi e de koya no na so ekowie ase na papa ne be yeye no papa no eja mama no atsensen mu a akoye se brofo be ka ne se we divorce mama a mama ye that's what France a ntawantawa bi so ewo mu kakra busia yenko hwe bra mama e ka na wawe mu nsem e de a kire se Felisa owo France mama e wo France o ye Ghana ni mama pa ti aware na ye ka no entiase no wodo sentiase na nya adwuma obi ho no hu fofora obeya wo so odo no oni ni ope me ma ware amekọ be ma re hu na hyase ne se me fa no sabi asala na waba fofora woni obi ya asa obi aba abuchefu ni obi ya oni hwe ma fa ne se be ma so wo bibi ya me kodi bi me nya na ye hye abrabo ne de ase na meboa no bibie mu krata sem nyina me ma ne bi tidam de me musasa bi mi kura nya me de na yede ama ti bibie opebi ado o kata ko fabra me akofa ko o he kura me kwa ko wi a se me ko wi aba sabi mi ko wi ade be se me hu kire ne se betena se ni nyina ko enti bra ye du ba bi no a me sha se me wo na me wo fie na fa ni bre ni me bi aba na fa mo pia bonten no ko hu so bia e bi boys ni dwo manu ma aba na de na jifa nkura ne ko mo bi ne ko ya dwuma ne ko fa ye pie ska ye wo na me se masa just I mean can it just I dem can so ma me ba na se nsempi do be bi anya fe tija na sa ware ni call end ti me ka se me papaye sa na me kan papaye kama anya ka bia but coffee no like coffee come am no no we have reception of the man was it okay? Yeah, very good because my manager Jim oh me even me my parents kwako Ghana said you must see ye pa ucho na ye so boy be no nya krata no ombra sana ni omope so na me show ni panim bi ono mo a omo you grateful ni panim bi ono mo ya de omo nyomo dwene omo nko a ho ani bre na me kasa ni bre anye ti wo wi ase a ma woni mrade ebusiafo yese ya suroma so na se ya suroma ma ai mami timi bon ho modern de papa yi e mami ni na e ba France na ko wi ase a woja ne de na de wo se ye suroma ma so papa nya ma nko a ana e wo se ye suru no ebusiafo ansa na afa no e be kwa wiye no medical e de nsem bia betoto bontia o chro ye se already se afia ye simu de oh no we artist now the nyum bi ba obe promote wo so ode onkoye pesemi nkumanya bia anye akwaboa enesina so e de nyum bi apia we de anya medical ana obo aboso na so eyesa kodie imsesa kodie de ye kanyum tofo wo Ghana mamu hase ye wo ye rappers de a o kan ne efirima enka ho eno nti na busiafo sa kodie
boss akwabua enisena so abaso se enyuma wode ba ende enyum no eye de papa ye video ni bibia no esisi akwama bisia onya video ni bi enhwe ya yenkohwe sima embra sisia abusia mi gye se wankasa woni ete video a okohwe ye hu hwe adofo mienu a wasan bom aye enyuma wankasa ete wosen me de sorry so dia ya se mame edo entse obiara edo na Ghana memu ha se ye wo ha ana enam obi baso onam onuane baso e ma no koje wo afise na akola ne di birthday wo koye photoshoot kakra na mame de ya ye hu so tie flaunt ne ba no e wo social media on de wa flaunt ne tamo ye nkwalablem na so onyi ekọ ne penifo mu ana o start self flaunt no na we ana yinim se Ekwapim polo ni dia na wofo edema no any Rosemond Brown. Ehwe Rosemond Brown sa eya na any Muslim din no any nwamu nse biara sa. Nanso the video bi beto na Instagram page o praising ne bana na obo ne bana baso se omo wofa bi ebetra na wofa no eye Muslim na wofa yi ebo time se oni se Muslim fo omo jonso kra o washroom kra no ebo 12 na 4 na 6 kra da obegya jonso no na nde wa worship enti wofa yi sum nyame e ma akola yi so ekokan ne ho a na Ekwapim polo praising ne bana akoye se first time ne ba no ebo mpa ya kire Allah nanso wa ya de papa ye na chese ne ba no eye quickly na ebusia Nicholas Nana ne bano ene ne uncle no sorry Allah. Still, it be loan. Yeah, it be loan. The extending contract before we come. But right now, with the plane. Abusia ha ana mede nsem no ebesie na meka wo se opese wo honam etoso se akwala ya won foforo de a na ndie fa weni kopie mu e wa ablikuma agape farazo na wo pe designer west so afo weni kopie mu e wo honoma ho na behu na Tees Boutique and Cosmetic abusia mede ene akosia sparks ma monisha moniti keep watching.